Hadirin Bu Presiden Keseng HSPDP ubah KP Pangniang ula permi kubor hakini kikindiat sengi halor kejinglong menteri jongki arngut KMLA Keseng HSPDP bakladon kejiakut ding ba kejingtho bakinlong mar arsenam shiteng hindai na kaliang menteri katanat PHE jong kejala ubalong ru MLA ke HSPDP hindai ka khasan tarik unai lur aja arpong ula yathu bakamdan kanu kejiatho apreng jong ubat Keseng HSPDP lane berubah raniktan El Tongkhar banyabat menteri mar arsenam shiteng berubah samlen ula yathu bakadai tang kejingker no ba raniktan lengba kakhtien bawan ailat lang yu uban long menteri lang te naklang iba pang yang riwan sangahi ba ipan slow yang akadon mengata ti ngar ma paslo i ru halor kadong rim kebangar madon balong kumu minister ba kumu MLA jong parti HSPDP tinggi dom tawarno tengah sukran ba i ru pet kani ba kilawan ba ki balong kumni te ngar ma pedang soha te ke ke ba ni na apa dia am jos ni ngai da kan dong nomor bahkan ni kan deh kau kepala don nak agreement tentang isim kam takata adjustment pada kata bandon ni dari soal mentah hiar lesai mentah ini kan lesai hiar dengan kata kalau subit kan ini long kai bang don bagi keren kan long kita bahasa ni kam deh bandong nak apa nak muipat dan hari kum presiden jungi kurang sekemat pada tengah mau ye kai keren jungu ada mau kalah nak kata dan hari kai bang apa so nak dia jangaru ye kai bang i lapan jemut nak tengah ai ka view sono kam parti macam kan ibadah dalam ke parti yang ni ke barapan snow lang nilai ikan lang pramangi manga barni pun bapangnya te nilai ikan dalam ti kam don dengan ibatai pelongnya don tai tengah biar semua dengan tai te kaya baik kita i adjustment dengan tai nya adjust dan mereka mau te kemudian tho mi gi pros mo nak support permi bagi orang balasanya kaliang no HSP kaliang no ada ke por kaliang no mi ke yo to parti HSPP ku parti ke kam don mata mo te ringang ongi pi hang ni te kai ke ba kanong ni manta te baro haki parti pada te bagi parti pada bomdan jing tho ko ngam dang te parti jungi pada kasim khla ta bomdan jing tho ko kalong don te tanak ta te nak lengar ko mo paman ini dan promote barene ngam ju ongi ke ba barene ko ke pa ya tok ngine penbet ko ti ke pati takata ubah samlen ulo ong balada ke HSPDP ke kwa ban bujri menteri sarkar no nakaliang jo u unburo me kata henry upani ke jing penjalan khendiat ye kapor ubah samlen ula kerpat ru yo baranikten balada ude ubri ubadan kanongrim ude ban ailat ye uban sngap langi ke jing kerpat ke jo u balada ubah ranikten tre sngap nakaliang ubah samlen un e ha ke jing penya jong keseng ka agreement hite kamdon pi taknya sign te tu ha pi long kamdon ni kini sign kamdon hi ni katai nomor ba ni penyat bet ya ka kam siang met balai minister na macam kita na dia nak semai minister ti yang ibar ni dalam balapan ya ailat lang kata kamdon ru kata ka agreement benar menyasat mar kata senap menyalai kamdon jito ye kini ke kam long kejingsa kam te kam jom ka parti na ru suar kini kam kamera parti tempat bet parti te menta bedal da parti bede kala tu kelar halor kani kam kepala warra da kiwi pat mo kani isu kalau ban interfere da parti te yak tangam soi evi nomor ba kati kam ram parti da parti bede ka ek ba decision ngai bicara start parti